Kiroko kia umuthi akiaraniria na njira imwe kwa imwe na ceceni ya Kameme TV, mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni onekire kwirehe hakuhi na muingi wa gicigo kia Mount Kenya, guku akiuga anakungwirwo ta mutongoria njamba miaka ya hau gabere, acerete gicigo-ini giki akiuga we ni umwe wa aria mari na kihoto gia kuria nyumba ya Mumbi imurihe gathiri. Kwa hiyo mimi ninadai mimi ndio wako na deni yangu, mimi sina deni ya watu wengine, lakini yale yote mimi nimefanya, najaribu tu ni wachi kama tumeunganisha watu wa Kenya wote, tumemsahau yaliyopita ili Kenya iweze kuendelea mbele. Raila akioya mweke uyu kwimathira ngumo yake uteti gatagati ka muingi wa gicigo kia Mount Kenya, giki ari kimwe gia gicigo iria ikoragwo ikimurikwo na njira nene kumana na utonga wa kura. Kila mahali nilikuwa napita nilikuwa najulikana kama mtongoria jamba. Akiwa ananiita mimi mtongoria jamba. Ndeto egie BBI Raila niaugire ino ni thabari mataratiganiria, guku akiuria muingi wa gicigo kia Mount Kenya wetekire kweherania riboti ino na ritwa riake, kuona ingi makoretwo makiona tariwe okagunika muthini wa uhoro. Tafadhali waangalie BBI vile iko. BBI inaleta manufaa kubwa kabisa, na wanasema ati bahati haipigi hodi mara mbili. Ihinda-inĩ ciumia cigana na hĩtũku, munini wa mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni makoretwo magĩikanĩria ciugo igũrũ rĩgiĩ ciĩranĩro iria thirikari ya Jubilee yaheanire kũrĩ mũingĩ na iria matahotete kũhingia. Muthi Raila akiregana na mĩario ya Ruto, guku akiuga ndakoretwo ari muhinga harĩ ruti wa wĩra wa Jubilee kuona na ndarĩ thirikari-inĩ. Sina ofisi ya serikali, mimi sipati mshahara ya serikali, sipati msaada yote ya serikali. Hiyo ni porojo. Wameshindwa na kazi ndani ya chama chao, wamezozana wenyewe kwa wenyewe. Sasa wasiingize ODM ya mambo ya ndani ya Jubilee. Wacha kudharau Uhuru Kenyatta, unakuja kumzungumzia kwa rally. Kama uko na shida na performance ya serikali ya Jubilee, tafuta Uhuru Kenyatta kwa simu ama umtembelee ofisini. So kama wewe unaona Jubilee haijafanya kazi, peleka lawama to the man who is in charge and who is in control. Kia kama wanazozana wao wenyewe kwa wenyewe huku ndani ya Jubilee, hiyo si shauri yangu. Hiyo ni mambo yao. Oho ni atetetie Ruto kumana na kampeni ya itonga na thĩni iria akoretwo agĩtwarithia na mbere, akiuga ni thoni kuona Ruto agicenjia kĩranĩro gĩake gĩa kũhe na laptop, ũndũ ũmwe na ciĩranĩro ingĩ na gwĩcenjania na ũheani wa hurumbarũ na mĩgogoteni. Sasa mambo ya dynasty na hasla inakuja tu wakati huu baada ya wao kushindwa kutekeleza wajibu wao katika serikali.